Marco, mi veneza di tonso. Già stiamo serious. Ibi bintu tuzabikora mu buryo bwanjye. Hariya mu rugo ntuhibuka? Okay. Alors, je joue. Bitches. Shana kubeshya ntabwo meze neza. Ntabwo meze neza pe. Nubwiye ngo meze neza ntawo nkubeshya. Babizi murumuna wanjye ntabwo ajya anyorohera habe na gato. Noneho noneho yanagiye yakurikiye akajamo k'amafuti ntazi ubwoko bwako. Sinzi niyo yagiye. Noneho ikibabaje na mama ntiyumva yuko yumva ko ari njye munyamakosa. Ibintu byose akabifata akabingerekaho. Ngo rero rwose pe sinzi ahantu yagiye pe rwose. Urabizi yuko n'ikizu tubamo giteye ubwoba. Hari n'icyumba noneho batubujije gukingura. Ngiye kukibamo njyenyine pe ndumva bitari sawa. Mwapfa wamfasha basi nawe niyiziye aho ngaho. Okay. Karibu. Hariya mu rugo ntuhibuka? Okay. Wagera urambwira. Sawa. Salim. Oui, patron. Imran. Usina hivi kaje. Ndio ndio. Ah, Dev. Yo Maliki. Meze neza sana. What's up bro? Meze bite sana. Cool man. Ewa, long time. Long time bro. Meze neza sana. Yes uncle. Man, kwa kibushe. Wabaye munini man. Jane. Sanggup main neza bariki. Okay. Hari ikintu gutwaye?
ese ko mwazindutse habaye iki uyu munsi? ntacyo ariko muryama uburiri ukabuhabwa. Uretse we ko watinze mu buriri? Birakaze. Biki bikaze? Ko numva ufite amaganya menshi wabaye iki? Baguteye indobo se? Se n'ibyo bintu byari birimo. Wapi, nuko nari nkeneye kuba nduhukaho gato. Nzi ko akenshi ari byo bintu bijya bitubabaza. Ndabona ntazi. Meze neza? Meze neza cyane cyane. Niko, ikabanza bakuzanire. Sorry. Cyo kunywa. Waba nugiye. Kandi ma, menye ko ni iminsi myinshi cyane. Kumva samaga. Enjoy it. Game is nice. Ni zamaze kutabya fast. Nako byari. Ko yabana kangaka niba ndi bugatware. Niba muri bukambi cyangwa azari yarubere. Uvuge ntacyo parking n'izindi. Yego. Rakamute. Ni sawa kabisa. Subize kari ibyo bintu byake. Usanze araka document yo crossinga. Arangiza ubundi abwiriza rishya. None se uje no gutyo gusa se man ko nta kintu tubwira nta mwana se nta kibintu Aya? Asaje. njye nari Bafite ibintu byinshi ntabwo nazi nta gutyo gusa. Bafite ibintu byinshi cyane. Ariko ibi bintu biretse igihe kirahari afite byinshi byo kwitaho bro. Byinshi byo kwitaho urenze kubitekereza cyane cyane none naje mu Rwanda bro. Bafite nyine ibintu bagasinzeho ku buryo mana kirega tugenda deep wenda nakubwira ariko n'ibirebire nyine tu. Okay, uzagira umwanya wo kubidabura neza umbwira uko bimeze. Ariko icyambere cyuko nuko nagomba kugusuhuza ko nari mvuze ati ntabwo nashaka urugo ntagushuhuje kandi ndumva wari wanambwiye ko uri mu bantu ba mbere ndi mu bantu ba mbere wahamagaye. Ndavuganye rero umuvandimwe ubushuti bwacu n'ubundi ntabwo umuntu yakomeza gukata gutyo mu mujyi ataje gusuhuza umuvandimwe ngana mubaza amakuru. Thanks. Nukuvuga ngo ariko maka ukeneye agasigaye k'umwenda atari kanini nubwo nyine utari butinde ntabwo nabura kurushanisha abana. Ariko akenshi iyo nagarutse Rwanda ari ibintu mbaje gukurikirana. Rero ariko ndagira ngo aho ntari uzajya ubikurikirana. Ntabwo nabura kubikurikirana. Subize umuntu wanjye. Listen. Marco, mve neza witonze. Just I'm serious. Hari ababebi aba babiri ngiye kukubwira. Debora. Urahageze. Sawa reka ndabireba. Said, hari ababebi babiri ngiye kukubwira Marco. Dave ntabwo mbyumva. Mve neza witonze. Dave uretse gatoya. Sanzwe dukorana ibintu byinshi
ariko bwajemo ababebe ndumva ari ibindi bintu. It's simple. Simple. Like no kumba nahari. That's why nitaka ngo uhambire nyine tu. Like mushuti wanjye nyine tu. Ndagira ngo ibyo. Uri step by step batera. Ndagira ngo uyomereze information zabo. Ndagira ngo bancungire buri kitu cyose. Kira kitu cyose. Buri kira mbigusuberera mu mama. Sibyo. I'm serious. Imagine ikintu kiba cyanzanye nkata business, bro. Naje ari akandi ka business nshaka gufungura Belgique. You know? Ariko nako kibye kubwiye impamvu. Urumva ko ari impamvu ifatika kandi ikomeye. Sibyo. Like nano kwimaniriwe nkuhamagara man. Nafite kuza nka korozi nano uri inshuti cyangwa se tukazaba tunabonana. Ariko at the first niwe muntu nahamagaye. Kubera ko ari umuntu nizeye. Birumvikana. Bro, mfite aba baby babiri. Nshaka ngo nkurikiranire. Buri ntamwe, buri mu gitondo, buri saa sita, buri nimugoroba. Menye makuru yabo. No. Maka, are you ready? Ibi bintu ko numva man, aba bakobwa bagukoze iki? Byagenze gute? Man, it's a long story. It's a long story. It's a long story. Baragwimukise. Maka, abo twije tuganira. Ahise hanjye nyine tu. Umushuti wanjye ariko hari ibintu biri deep imba nta bifitanye isano na bya bintu twavugaga kera by'ababyeyi niki utashaka kuvugaho cyane. Deve ibintu ko numva bikomeye. Maka wankorera iyo service. Okay. Ugomba kumbwira ukuntu twabikoramo kuko ntabwo ndi gusobanukirwa neza. Bro, umushuti wanjye nta kintu naguhisha. I'm here in Rwanda about revenge. I'm here in Rwanda about revenge. You know? Dave, ibyo bintu ushaka kujyamo n'ibiki? Dave, wait. Sunushiti yanjye. Uri umuvandimwe. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Mark. Please. Mumbo muryango. Man, mbo like homeless. You know? Man, mbo hinzererezi. Kubw'amahirwe. Mbona umunanya ndota njya Kenya. Ndasurvivinga bro. Ariko nicyo gihe kugira ngo ngaruze ibyanjye man. Gerard. Rero ndagira ngo bro unyumve neza mbigusubiriremo. Ndashaka buri step bateye. Ndashaka kumenya ibyabo. Dave, ibyo bintu ko numva ari ibintu biremereye cyane. Ibintu tuzabigenza gute? Ndaza why for information kuri email. Uraza kwima kuri email? Yes. Okay. Can I trust you, bro? You must ugomba kubikipinga ari ibanga. Yego. Okay? Yego. Asante. Okay. Nta kibazo. Ndaza kureba uze kwima kuri email ndaza kuyireba hanyuma turebe uko bimeze turebe n'ikintu twabikora. Nta kigoye. Just nta kigoye. Urumva? Nubwo ndi bukureze kuri email ni Nakent na Debora. Okay? Reba. You see? Wait. Debora Nakent. Yego. All the information that's really very email. Okay, ntacyo. Objective, bro. Okay, thanks. Thank you. Okay. Okay. Dave. Yes. Ibi bintu tuzabikora mu buryo bwanjye. Sibyo?
Ipfa kugenda neza gusa. Bizagenda neza. I trust Bizagenda neza. I trust you better. Yego. Yes. Okay, rero ndekagende ibindi tuza kubivuga hanyuma twatuntu kuri email zo kutuma Already done. yego sawa Za. ako se ni kandi kagiye kuzana. icyo gutwaye inshuti yanjye yitwa Debora, twariganye, twari tumaze iminsi tutabonana, rero aje kunsura. Hari ikindi mushaka kumenya? Ntacyo. Okay. Sawa. Debora ni wewe. Karibu. Karibu. Debora ni karibu. Sawa. Debora mukuru sene. Bose. Nanjye ni meza. Wowe umeze neza? Yes. Urasa neza cyane. Ni ibisanzwe. Ahantu uri kumaze kumenya bagufashe neza. Wananiwe twakiriza iki se? Sha, meze neza. Amazi naje Meze neza pe. Nuko meze neza. Kikugora. nta kibazo, nanjye meze neza. Nese ko bahise bagenda. Rekana nabo bariya se, niko mbatunze, niko bateye. Murahabaye iki? Mana ntabwo wabyumva. Aka ni kakabwa kari guteretana na murumuna wanjye ntazi n'iyawe. None se wamwitaje ukuntu cyababwira? Alo? Oui, alo. Muraho? Mwiriwe. Debora urashaka kuvuga iki? Murumuna we? Murumuna we yabaye iki?